And live. We're live. All right. Hi, everybody. What's up? Wait. I'm gonna share, of course. So, first This is of our all, system. we're going to share our live. Wow, kuya wa ba o ka ng background? Oh, yeah. I made that. Hey, we're live. Come and hang out again. Tugnaw kaayo sa Davao. We will talk about Izzy and Alvin and their okay, ano. At followers. Oh, okay. Share now. Are you sure? Yes. Okay. Play some music now. Why is my mic so prominent? Like, oy kayo. Why not? I like it. It looks like a professional. Yes, hello. Hello? Yes, hello. Yes, Ay, ni hello. buto. Huh? Okay, good. What? I'm recording now. We're talking about Alvin and Izzy. The Sige na. Ako sa ba? Padali lang. Saan man eh? I'll reuse our koan. What? Our Or what? our intro and outro. So we can just start. Okay. Hello, hello, hello. Yes, hello mga kaibigan. Welcome sa usa na pod ka episode sa Dili ni Advice. Mo ni ang episode, unsa naman eh? 135. 135. Okay, good. Yeah. How are you? 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 Tugnaw kaayo diri sa Davao City. Mura gyud tag naa sa laing nasod. Feeling nako naata sa Baguio. Kay tugnaw jud kaayo. Gani, kanang pila na ni ka days. And I love it. Dili mi kalas o kuryente, dere. Oh, that's really It's so nice. it's a lovely weather. It's like nice siya kay kanang dili good ka mag-on og aircon. Mm. Kay balo ka Mm. wala na ko nag-electric fan. Nag-electric fan Wala lang pud mi man mi. wala na pud ko ng electric fan gabi eh. Oh, maayo. Tibuok, gabi jud ko wala nag-electric fan. So, that is really nice. Tipid sa kuryente. Pero murag mo balik na ron. Ang mura na magnihayag ron. Unta dili pa. Lolain kayo tagbatasan. Kaya other people ba no, they wish na wala na ulan. Ako na, wish na ako na as much as I love the weather, pero need yun ako manglaba ay. Kanang kamo ba, nakoy sulti sa inyo nga, kanang dili gid mi bothered na walay sun. Kaya dili mi nagahalay sa gawas sa balay. I Ano don't man? know, maybe wala mi kita ba rin ka nagahalay mi sa gawas? Never Oh, manghalay sa gawas. gani, Indoor gani. mi nagahalay. Indoor. We don't need the sun to dry our clothes. Indoor man sa nga Pero mo ang sinina naman diri sa teres ang akong halayan. Pero dili man gud maugagod. may mauga lagi mo ah. Wala oy, ka nice pod. Oo, mauga siya. Pareha lang ba tag washing no. Dili ko ganahan nga bugnaw pamanggod. Ganahan ko nga pag kuaon na ako sa halayan dapat init.
So you have that murag naka-embed na sa imong mind na truly dry clothes kay kuan kanang najoy warmth ana. Mm. Dili pwede nga bugnaw. Maong bisan naa lang siya sa indoor. So uga naman siguro pero dili ko kadawat gihapon. Mo gani wala tanggalon na ninyo na mindset. Kay sa mua, we don't need warmth as long as never nagbaho ang mga nilabhan na mo diri. Hawd lang gid kayo akong labandero. Na ako'y labandero. Ay, kinsa man. Si Nathaniel kaila ka. Maayo. Oo. Never na siya mabaho ang mga nilabhan na mo diri. Tapos ka nang basta wala mi naganid og kanang sun. So okay lang sa kuha nga dili mag-init. Ana good, wala Ay, ko oy. pakialam. Ay, oy. Oo. Pero kanya-kanya ayaw ko ninyo ingna nga sensitive kay kaling kami diri gusto na mo og sun. Kanya-kanya raman jud nag-wish guys. Mag-wish Gani, mo no? nga na sun. Depende na sa management. Depende sa management sa taas. Depende kang Lord kung kinsa ang paminawon niya. 'Di ba? Ana, depende na kung kisay mas duol sa dughan. Ana good. Kung mag-wish mo nga ay magsan unta magsan ya nag-wish pod ko nga ay unta ani lang ang weather 21 to 24 degrees Celsius. Di ba depende na sa Ginoo kung kinsay paminawon niya. Mao nang dili Kung ko, mao nang wala ko'y pakialam kung unsay sulti ana niya. Kay mamili manggod kisay paminawon. Mao nang wala ko'y pakialam. Kay balo ka. Did you wala ko know? kabalo pero nakabalo na ko karon. Okay? Mo na siya guys, mo na kamo kung dili po ninyo ingnon ang inyong gusto, usaon pagkabalo? Usaon pagpili sa inyo ha? Ana lang man na. So kung magsurya mo sa inyong gusto like, uy gusto niyo na ako no nga ing ani ang weather 21 to 24 degrees. Did you know that at one point like 2 days ago nag 21 degrees Celsius jud ta diri, Davao City? Mao ba? Katugnaw. Oo, tugnaw kaayo. Normally the room temperature that I like is 26 sa aircon. Kanang pag mag-on tag aircon, murag pang maintenance na cold or maintenance na temp sa room temp ba kay 26. But at one point we reached the 21 sa Davao City. I checked the temperature weather app sa ako ang kuan sa akong phone. Kuyawa ba ana? Oo. So Gapo mo na. lang to guys. Mm. Tugnaw kayo ang Davao City. Actually, I don't think Davao lang ang tugnaw. I think the whole Mindanao. Mao Kay ba? gitanaw nako ang kanang weather map. Nag-zoom out ko kay naka-red gyud ang tibuok Mindanao. Red tanan. Ay, naa di Na mo na makita di ay na dira. Anong red? Ay kay flood warning man gud to. Mo nang red. Di natin kung red, di ba warm man ang red? Di ba the red is associated with fire, warmth, heat ana. Pero anong red? Ay flood warning di ito. Mo tong nag-red tanan tibuok Mindanao. Mo na niyon ko nga depende lang yun na siya sa request nimo. Kay naay uban nag-request nga kanang sunny na unta kay syempre ang ilahang lugar is flood prone ana good. So mo lang. Gani Ana no. lang good. Gani no. Pero unta wa mo na bahaan, okay lang mong tanan ana good. Ay opo, unta okay lang ang tanan, okay lang unta tatanan. Ay, mora to. Uy, na ako'y nakitaan, share lang ako, wala na, this is spontaneous. This is not in the script. Unsa man? Nalang ko'y nakitaan, dili ba kanang, na ako'y nakitaan na kanang, naaday Filipino na, gihimo niya iyang jeep to iyahang tiny home. Tapos ang jeep is running jud siya. Nakalimot na ko sa iyang pangalan, pero maski asa lang siya nagapuyo. Tas ang ginatanaw si Johnny pa na, kuan, bahay jeep. Amo siguro na siya kung pasabot. Basin. Oo niya. Kanang balin-balin siya niya. Siya na magbuot asa. Nice po na siya no kung tahay no flood prone mo area niya. Kung tahay partners lang jud mo wala mo kids. So comfortable lang mo lang duha sa jeep. Why not? 'Di ba? Pwede po multi-cab, pwede po L3 or kanang mga minivan. Moing ana, 'di ba? Pwede man. Boring jud siguro ko na pagkatao no kay imagine nako ba nga ingon ana ko mo puyo ingon ana nga klase nga kanang masking asa lang mo abot niya naa lang sa van nagpuyo dili siya
appealing sa ako. Dili siya appealing sa imo pati sa ako man pod. Dili siya appealing sa ako because nag-worry ko asa ko mag-CR. Dili pod ko ganahan nga murag guot. Basin lang, basin. Oo. Pero nakuan lang ko ba nga, ni-share lang ko kay basin katong kanang gikapoy na sa ilang life. Flood prone man akong balay oy, every time gamay ulan magbaha ana. So why not consider living in a tiny home na pwede ka mag-escape anywhere, Pwede 'di ba? pod, no? It's just a suggestion. It's my suggestion. Ana ba? It's my opinion! Oo. Pwede man na, why not, 'di ba? Oh. Malipay ka, wala na kay baha. Wala pa jud kay kailangan bayaran na ano na kanang real estate tax. Wala kay ana. Although maglisod ang Shopee og deliver sa imo, asa man ka magpa-deliver, ma'am sir? Ay, dili siguro ka pwede mag-order, ana. Dili. I think pwede because you have the option to pick up now sa Shopee. Ay, di ay ba? I don't know sa Lazada. Uy, kabalo ba ka sa una kring nasegue na pud ta. Sa una di ba ganahan kay kog Lazada and all my purchases are from Lazada. I Gani. rarely use Shopee. Now I use Shopee, you know why? Why? Dugay na kang Lazada mag-deliver karon. As in, Mo ba? last na kong order which is just this month. OA kaayo 1 month siya niabot. OA na kaayo ni. Abot na ko sa point nga nag-contact ako customer service. Gusto mo ni, uy, lain na ni unya. Di para sa shopping nga kanang kuratan na ka na ana kalit ana kay paspas kay sila mag-deliver. Wala lang nakuan lang ko sa mukha ning Lazada uy. Unsa naman ni sila uy? Ano? No, di Overpowered jud diferensya sila sa di ay. o paspas kayo ang Shopee maka-deliver. So mauto siya. Oo. Asa na ganita? Mo lagi katong sa Nakalimutan mga ko. tiny house. Mga tiny house ba? Dili sila pwede magpa-deliver di ba sa Shopee? Oh. Kay basi asa mo ron ma'am lain no permanent address. Pero pwede naman gud nga mag-choose kag option na instead of delivery ikaw ang mag-pick up sa sa puntahay asa ba let's say this hub or that o ikaw ang magpili. But I've never tried it but I've seen it as an option. Basin So okay di Shopee ay. lang kay wala man ko nakita na sa Lazada. Mao Or gani wala no, lang ko mao gani. namili. Mao gani no. So mao lang to. And wala lang to siya. So mag-uluhan na ta, diretso na kitaas-taas mangguding content nato no. Oh, unsa day atong istoryahan karon di ay? Atong istoryahan karon actually there was a comment from Bea Balobi. Oh, shout Ana siya out. nga. Oo, ana siya nga nice sad to mag-topic about I think she means narcissistic, not narcotics. Nice sad to mag-topic about narcissistic husband sa usa ka ex-member sa usa ka group sa una. Scary kaayo to iyang bana magtan-aw ko sa videos. So naghimo siya suggestion. Ay, okay. Ganahan ta ana. So I went into a deep dive. I studied the issue. Mura jud ka na kung kanang scholar gani ka sa isa ka university and then you're asked to do a thesis or a research about this particular issue. Mura jud ka nang unsa jud ka impactful sa atong kalibutan pero actually about lang gini siya kay Izzy and Alvin Aragon, husband and wife, because Izzy was a former sex bomb member. Oh, That's correct. what we are going to talk about them. And in this particular issue, katong pagbiya niya sa sex bomb and how she returned recently sa ilahang concert, how that happened and what was the husband of the what was the reaction of the husband and all that shenanigans. So diri na ta. Kisa din na si Alvin Aragon. Kadali lang, before ta mo padayon, nag-record na ka? Yes, I am recording now. Okay, good. So, kinsa si Alvin? So si Alvin Aragon, kay kuan na siya guys, artista wannabe na siya sa una. He joined, I don't know if you remember, back in 2003, there was a show called Starstruck. It's like sa equivalent na siya sa ABS-CBN na Star Circle Quest where Sandara Park was discovered. Oo. Diba? I've And heard of it.
Yeah, and Erich Gonzalez, kinsa pa ng mga graduate diya sa Star Circle Quest. But most famous person that I've known na galing sa kanang galing Tagalog, gikan sa kuan sa kanang ingana kanang unsay tawag anak ring What? kanang kanang competition for searching for the next huge star. Ana god mo Competition ingana siya no. siguro na. Mo na Reality ihang show. marag or reality show mo na yung premise. The most famous person that came out of it is Sandara Park. Like literally global. Global star jud siya. She is one of To Anyone. Siya ang isa sa member din ha. So she's very very famous. Anyway, so kaning Starstruck is a GMA version of Star Circle Quest. We don't know much about Starstruck because like I've said, kitang mga taga as far as our family is concerned, murag ABS-CBN jud na tong Oh, channel. Sa una. ABS-CBN na mo ang gidak-an. Oo. So kung naa may nagdako sa Starstruck, we don't know. We Oh. don't know anything about them. Maybe a little bit lang. I don't know anyone actually. So so kaning Starstruck mo na siyang Star Circle Quest. So isa na si Alvin Aragon sa contestant diha. And he made some legacy there. Mo ba? He was the first one to be eliminated. Ay, okay. So, unsa na the first one to be eliminated sa asa siya sa pinakaunang Starstruck? Yeah, sa pinaka unang Starstruck season 1 and he was the first one to be eliminated just like Pork Chop sa RuPaul's Drag Race season 1. So, siya din ang He was pork chop sa Starstruck. siya ang Pork Chop sa Starstruck. So Ay, Diyos ko, Alvin Lord. will be a household name now. Alvin Aragon. Uy, ayoko ninyo yung Alvin Aragon B. Ibig sabihin gitanggal na siya first to be eliminated. Ing ana jud ang niyang legacy sa kaning Starstruck season 1 sa GMA. Anyway, mo na siya si Alvin Aragon. So kinsa din na si Izzy Trezona. Oy, na ako'y nadunggan nga IZ ang pronunciation ana. Ay sorry. So IZ di ay na siya. Dili ko sure. I'm not 100% pero nadunggan ako na IZ. Okay. So I apologize for the mispronunciation, but I don't care. So IZ Trezona is a former sex bomb girl. Yeah, she was a former member. That's it. That's all you need to know. Kay nga no, who is Sex Bomb? Kaning Sex Bomb ang good guys. Kuha na siya. It's a group. First they started as dancers. So they were called Sex Bomb dancers. They were first just dancing sa Itbulaga. Tigsayaw ra na Oo. sila sa kilid sa mga hosts. Yes. And then they like nine tabo evolution. So nahimo silang Sex Bomb group. Ay, unsa ba to ilang tawag? Sex Dala Bomb ha. Girls. Sex Bomb Girls, sorry, Sex Bomb group na nun. Sex Bomb Girls. Ah. So mo na sila then iconic sila. They are one of the most iconic all-female dance groups in the Philippines, and then they rose to fame in the early 2000s, and they were known for the songs Spaghetti Song, Mm. Bakit Papa, Mm. and like I've said, they have daily performances on Eat Bulaga. So they were masking taga ABS-CBN takring mga viewers. Kaila ta sa Sex Bomb. Ingana sila ka sikat. Household name sila. Nakalimot na gani ko sa kuan ABS-CBN nga mga babae na group. Oo, wala kanang breakout na mga dancer groups sa ABS-CBN no. Naa ba? Naa siguro pero later na murag XB Jensen katong nag-appeal sa Got Talent pero Got Talent ba to or kalimot naman ko pero basta dili not in the level of Sex Bomb. Basin kuan kanang lalaki street boys. Ano man gikan din sa ABS-CBN. Ay ambot lang I don't know. Wala, we don't even know if Street Boys and UMD kaning Universal Motion Dancers. Wala karaan na uy yati. You're Iguwang dating na yourself. in the late 1900s. Diba? So, mo to, sikat kayang Sex Bomb guys. Kaila jud ang tanan. Masking Kaila. ABS-CBN among gidakaan na shows, kaila mi sa Sex Bomb. They are so iconic and their songs are very sample. Spaghetti pababa ng pababa.
O yan, mo na siya. nakoy nakitaan nga joke. Ano man? Anak, wag kang makikinig sa sex bomb girls, okay? Bakit? Anak. Bakit, Papa? Ay, Nakatawa ko. mali siguro akong delivery. Pero anyway, mo to ako nakitaan nga joke. Gwapo to siya nga joke. Basig wala nila naget no. Labi na to mga wala good kabalo sa sex bomb pero sige lang kuan jud mo left out gid mo ani nga episode kay wa mo kaila. Pero you don't have to know sex bomb to enjoy the circus of Alvin. Oo. It's literally a circus. Alvin A carnival. Aragorn. Si Aragorn sa Lord of the Rings. Ay, mama na Aragorn sa Lord of the Rings. Yes. Oh. Yes, of course. Anyway, so balik na ta sa IZ and Alvin. IZ ha. IZ and Alvin na issue. So diri nagsugod why this thing surfaced on the internet. Why did this blow up? Unsa may naaaning Alvin ug IZ? Wa ko kailani nila. Well, anyway, I'm gonna tell you, okay? Oh, sige. So recently, tong February 7th, nag-concert ang Sex Bomb. They had a sold out concert. Okay? Sold out. Like dako kay siya nga concert. It's a big concert. It was a surprise. Why? Kay nisaka si IZ on stage. Why is that a big deal? Nga nisaka si IZ on stage? Because she was a former member, like I've said, right? And she resigned back in 2009. Dugay na kaayo. So More big than a deal decade. di ay ni kay kanang murag si Ginger Spice ni balik sa Spice Girls tirada. Murag ana. Oh, Murag dili man si Ginger King. Ano si Ginger man na imong pasangilan? Si Victoria di ay. Si Victoria Kay di ang kayo. nihawa. Ay dili man pero karon kung karon mag-reunion ang Spice Girls kay wala na okay naman si Ginger. Si Posh ang moala no. Si Posh jud perminti ang absent tas siya ang murag papresyo gadi kayo dili ko ana pero oo murag kung ni i-compare sa global context murabag ka nang nagpakita si Victoria sa concert sa Spice Girls ana ba? Okay, Ana na-gets na ninyo? So si IZ nagpakita siya sa stage. Wala siya ni perform pero gi-invite siya sa stage sa iyang mga former girl best friends. Ana god. Gani. So gi-invite siya sa stage ni saka siya. Na siya dito sa concert. Nag-share siya og gospel sa Ginoo dito sa stage. Mo ba? And they were hugging and crying ana the reunion of the girls. Ana god. So nganong big deal na pud na ginews man gud siya diba ginews siya nga kanang sa tawag ani kanang ay ang si IZ nagbalik sa kuan sa sex bomb murag ana ay or kanang nakig-reunion murag ang ana ang pagka big deal niya ba murag ang ana good to the point na gi-invite si IZ og si Alvin sa Fast Talk with Boy Abunda. Fast Talk with Boy Abunda is a talk show. The host is, of course, Boy Abunda. And Boy Abunda is a big deal. Lain po kaayo og Fast Talk with Boy Abunda niya dili si Boy Abunda. Pwede man. Pero si Boy Abunda, big deal na siya sa Pilipinas, guys. He's like, who can you compare it sa global stage? I don't know. De lang ha. Andy Cohen? I don't know. I don't know. Are you asking co-pilot? De lang ha. She's asking co-pilot. Dali lang jud. Ako asyang ma-compare kang Graham Norton. Okay. Diba? Tama ko? Murag. Kaya na-apoy siya show, diba, sa UK. Si Graham Norton. Then,
Oo, then LGBTQ. And Pwede. then, di ba? So, ma-compare jud nimo, dako siya nga, dakog level na siya nga pagka-talk show. Kanang Fast Talk with Boy Abunda. Actually, any show that where Boy Abunda is in it, murag big deal. Kay, dili man ni mao ang original jud niya nga show, di ba? Unsa ba ang show sa una ni Boy Abunda? Daghan na magug niya agi sa iya nga show, but whatever the case is, whatever the show is, kung basta naa siya, big deal na siya. Because Mm. it's Boy Abunda. Murag ana good. Uh-oh. So, He's the it, man. He's one of the biggest talk show hosts in the country. oo. Oo. So, muna siya no, to the point na na-invite gud si IZ ug si Alvin diha in the talk show, di ba? To talk about stuff. So, pag interview sa ilaha, gipangutana si IZ unsay nahitabo. So, ang nahitabo daw yung ani daw, bali, gi-invite ay murag na ambot unsa to na murag nahiringan niya nga mag-reunion concert ang Sex Bomb, and in her heart, I think lang ha, this is speculation on my part. I think she's very very eager to join them. Mm. But the problem is wala may problem. This is not like conveyed in the talk show na problem ni siya, pero in my eyes it was a problem na kanang murag madlok siya or kailangan pa niya mananghid sa iyang husband na si Alvin. So nananghid siya nga pwede ba daw siya mo appeal sa reunion? Pwede ba daw siya mo adto? Ana. Mo So join si siya og perform sa stage siguro ang iyang pananghid. dili mo adto lang, murag mo attend. Gusto siya mo attend. Mo ba? Mo na iyang pananghid. Mo na ang pagkaingon sa talk show. Mm. So pag ingon niya ana, sabi niya ni Alvin, nagtagalog ko, naamog ko'y codigs diri guys, kay nag-study ko ganina, I was taking notes. So ang giingon ni Alvin kay, hindi ako papayag. Pero parang sabi niya, ang ingon niya kay murag time sa mag-pray sa ko. Ano siya, mag-pray sa ko sa Ginoo kung pwede ba kasugtan, kung pwede ba ka mo adto. Over? Ana god. Murag ana unya. Over. Oo, mo to nagpray hantod gisugtan. Hantod gisugdan, ana god. Kay ang justification nga nung gisugdan kay if that's the way of the Lord for you to be able to share the gospel on stage, yes, ana. Mo ba? Nakakita og Oo. loophole di ay ni si IZ para Oo. maka-join. Oo, di si Alvin jud murag nisugot siya kay if that's the purpose of the Lord, murag ana Mo god ba? nga mag-share ka gospel sa stage, why not? So mo gyud dito pagsaka niya sa stage ni IZ, nag-share gani siya word of the Lord, murag ana god. I'm dying Oo. on the inside. I cannot handle this. So mao to nga pagsaka niya sa stage, pag pananghid niya gisugtan siya after a prayer and devotion. Mo gyud ang giingon ni Alvin, nag-devotion daw siya. Mo ba? So mo to nasugtan siya. Oo. So mao na ang dito na nagsugod og ka-viral. Nagsugod og viral kay tungod sa iyang mga statements didto nga talk show. Ni ana siya nga kanang kato lagi gisugtan niya si IZ nga moadto after the prayer and devotion. Tapos gipangutana siya ni Boy Abunda kung kanusa ba daw siya na born again Christian, marag ana god. Mm. Since 2009 daw after a worship, nag-appeal siya worship. Dito siya nasugod og ka born again. Tang gipangutana sila ni Boy Abunda kung kisa ba nauna sa inyong mag-asawa ang nahimong Christian, siya si Alvin daw. And then he bragged about since 2009 when he was a born again Christian until today, in the recent day, today, he never committed adultery. Well, that's the bare minimum. That's basic. Bragging about the basic. You want a cookie? So, murag ipahambog lang niya ba nga, because I'm a Christian, I never committed adultery since that day that I was a born again Christian to today. Oh, murag ana god. okay, congratulations. Murag nakuan lang ko ba nga, congrats, murag ana god, pero isn't that the mo gani imong giingon the bare isn't it a reason alone that you love your wife to not commit adultery?
Oh, you don't have to be a Christian born again to not cheat on your wife. Oo, 'di ba pwede man ka moingon nga, pwede man ang atheist dili mag-commit og adultery. Pwede Mm, pud ang Muslim, pwede sila mm, moingon nga wala never ko nag-commit og adultery mm, kay love gyud nako akong wife. Ana good. mm. You don't have to justify na kanang Christian ko and I was born again and I never committed adultery since that day. Ana good. Wag it wasn't about him loving his wife. It was about him being a Christian, a godly, righteous man. Ana good. Mo That's ba? mo na ang pagka-message niya sa ako ah. Pag-storya niya sa interview mo na ang na pasok sa akong brain. Mo na ang na-absorb na ko nga info nga. Okay. Wala de ka kuan de ka you are a godly righteous man therefore you did not commit adultery. It wasn't like I love my wife. Mm. Ana god, maging ana. Oo. Oo, that makes sense. Murag wala Oo. siya nag-cheat para sa iyahang kaugalingon. Oo. To be clean in his eyes. Ana god. Quote unquote Ah, clean. oo. So mo to siya. Tas even though na kanang daghan kay siya gipahambog didto nga ay di sa iyang words kring kay ni ana pag gani siya no nga lahat ng mga ayaw ni God ano siya ayaw ni God ang mga mayayabang. Kaya kung mayabang ka, hate ka ni God. Ana Mo siya. ba? Hate siya ni God Oo. eh. Tayo sa ba? So ko kasi kring kay God. Kasi ana siya nga ang mga taong nagpapakumbaba tinataas ng Panginoon ana siya. Pero yung body language jud while he was being interviewed and while he was speaking that way. Oh. Kring kanang mura jud kanang action star, kanang bugiro jud kay siya stance. Kanang Ma-imagine ako. ana sa ko. Oo. Ana Oo. kanang ang iyang kamot kani Iyahang kamot. Oo. nakatukod sa iyang tuhod. Kanang Robin Padilla ba? Kanang ana ba? Lahat ng mga mayayabang hate yan ni God. Ano siya? Oo. Mura ka lang dito siya na viral guys. Mo tong dahilan tungod ato na video. Nag-viral sila kay tungod ato na video nga daghan kaayo siya mga medyo quirky ba ya siya oy. Kanang mostorya good siya. Makatawa ko sa iya ay actually entertaining man to nga interview kay masking si Boy Abunda sige siya katawa ato nga interview. Hala Ako ka pud no? nakatawa pug ko. Kay kanang expressive kay siya mostorya. Najoy kanang basta lahi jud diya basta makuan jud mo mga kuan siya kanang He is a character, I guess. oo. Ah yes, character and also I would say more siya caricature. Oh. Oo. And also mura siya kanang the quintessential Quintessential! oo kanang dili pwede mamali nga tao. Ana god. O sa righteous. Wala siya. Mo dyan na, Gani. in English. Quintessential righteous person. Hmm. Wala siya akong ma-describe sa akong pagtanaw sa iha kaganina. Anyway. So, di ba, nagpa-interview sila sa, katong Boy Abunda show. Then, it became viral again. It became viral. Ay, di ba, nag-viral ganito ni Saka si IZ sa stage. Oo. Nag-viral to kay it was such a sweet moment na nag-reunion sila. Nag-viral na po sila kay interview sila sa Boy Abunda nga show. Oo. Wa pa jud natagam. Nagpa-interview pa gid si Alvin atong February 13th sa Abante Radio. Nagsige na siya pa-interview de ay. Oo, si siya pa-interview. Ano siya nga, na-clip na akong nakita ni, ano siya nga, sinasabi nila nga, mas kino-compare nila ako sa mga asawa ng ibang sex bomb girls. Ang mga bana daw sa ubang sex bomb girls, gisugtan sila, no questions asked. Anak god niya. Gi-compare daw siya. Bakit ba? Yan ba ang basihan ng pagiging mabait? Ano siya? Kana ba de ang basihan sa pagkabuutan kanang sugtan ninyo yung asawa nga mo perform anang sex bomb nga nagtawel di ko mosugot ana siya di ko mosugot nga magtawel lang ang asawa ana siya Mao kay ba? oo nya ako ako'y ginapasanginlan nga nung dili mo adto si ironic kayo no ni ana siya di ako daw dahilan nga nung dili daw wala na daw si IZ sa sex bomb. Pero actually wala na si IZ tong 2009 ni resign.
In that same interview, ni ana siya na, hindi ako papayag. Gani. Guys naman jud ang dahilan. Siya man ang In the one dahilan. sentence, ana siya nga, dugay naman ni-resign si IZ. Ngano ako man inyong pasanginlan nga, dili na si IZ mo perform with the sex bomb. In that same interview, in another sentence, ni ana siya nga, hindi ako papayag na sasayaw ang asawa ko nga nakatawel lang. Mao Diba? ba? You're contradicting yourself, boy. Gani. Oo. Tapos, kabalo ba ka, ano siya na, wala si IZ diha sa sex bomb, kay gipa-resign na sa Ginoo. Pina-resign ng Lord. Ana siya sa interview. Oh my God. The cringe is so Oo. strong. Yep. Perminting ana ba, na siya, every time he says something, or every time he wants to make an excuse for himself, he uses God. Like every Oo. action, ang justification niya is God. Ana good. Marang Di ana, ba, mm. di ba 10 commandments man, do not use the Lord's name in vain? Ginagamit niya ang Lord's name in vain. Perminti niya, tanawar good ang any interview niya between that Boy Abunda show and the Abante Radio interview. Every time he tells us something, it's because of God. Na kanang kumbaga, but you blame your God. Ano good? Ano pa si PJ Morton sa iyang kanta nga. Huy, kanta si si PJ Morton na Religion, ganan kay ko. I Maba. don't think I like your religion. Ano siya? Twing ding 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 ding. Don't always make the best decision. Ano siya? Ano siya? Ang kanta ni PJ Morton. Anyway, so di ba nag-viral na pud to katong iyang giingon nga ay tama di ay ni ana siya atong sa Abante radyo nga interview nga di ako papayag na musayaw si IZ diya nga nakatawel unya. There are 3 things nganong dili ko mosugot pod. Number 1, sex bomb. Unsa din ang name nga sex bomb? Ano siya? Sex. Ano siya? The name kumbaga sa ihang ang ihang pagka-describe, murag ani ba, ang name na sex bomb is not godly. Mo ba? Ana god. Murag ana god, murag dili wala ginagingon ang word na godly, pero para sa kuha murag mao na ihang justification na pud. 'Di ba? Kung paminaw no sa mga bata ang sex bomb, what is sex? 'Di ba? Gina-introduce nimo sila sa ginormalize nimo ang sex sa mga bata when it's just a thing that a husband and wife does. Naman siya point dito. Murag siya kana point lang din- nga point. Kana lang. Na siya point at 1 point. One lang. 1 point. Sakit yan dugan. Dili Sakit ko yan ganahan, dugan. pero 1 point. Sige. Siya dito. Point siya dito. Tapos ana siya nga, number 2, ang damit. Ang mga clothes, ang mga ginasuot is dili daw murag, again, sa ako alang perception, sa ako ang understanding sa pagkaingon, dili godly. Kasi syempre mo, magtapis na lang or magbra na lang, magpanty na lang sila, ana god, ana man gud ang dating. So murag mo na iyang pasabot. Unya ni ana siya nga ang number 3 kay ang sayaw. Ana siya, aminin mo. Giana niya ang nag-interview sa iya. Aminin mo. Kapag Gitadlo nakakita ka niya, ng gitadlo niya. gitudlo niya, gikamot niya, gitunglo niya, giana niya. Giana niya ba kanang girap game niya, girap game. Gi-flip top, lip. Uy, tigulang na jud ka ba? Flip top na ba ya ron? Flip top din, na rap game pa kung tawag ron. I'm so sorry about it. Oh, giunsa niya ang interviewer? Siya, aminin mo, kapag nakakita ka, magnanasa ka. Gipasahin lang ba niya? Unsa hayop? Unsa hayop kay walay control? Mo gani. So, mao to yung mga justification nga nung dili niya sugtan. Pero in that same interview niya na siya nga si Lord ang nagpa-resign. Siya de si Lord. Resign ng Lord. Kinsa man jud. Kaya pa ko na-remember sa Fast Talk with Boy about Abunda. So Fast Talk with Boy Abunda ni nangutana si Boy Abunda kung unsa to kanang di ba na may fast talk section na boss ng asawa o boss ni Mrs. or under ni Mrs. Oh. Di ba dapat mutubag din ka in a second. Oo. Ang gitubag niya kay boss ni Mrs. So,
Ay, gusto siya mahimong boss. Dili gyud siya gusto mahimong boss. Boss na jud siya, Kring. Naunsa di ka? Boss siya, uy. Okay, naputol manggod ka dito. Unsay yang giingon? Sorry. So, ana siya, si Boy Abunda, boss ni Mrs. or under ni Mrs.? So, ni ana si, di ba dapat paspas ka mo tubag? Yung paspas na tubag is boss ni Mrs. So, dili na siya, gusto siya maging boss. Boss na gyud siya daan ni Mrs. Mao So, ba? na iyang kuan. Tapos, nganong nagpa-interview man ni siya, na viral na noon na siya, for the third time, nag-viral na po siya. Ganahan siya sa attention. May I help you? No, siya yung Munchausen syndrome. He likes the attention. Anyway, so, ay, dili. Narcissism. Narcissism, yeah. So, na po siya ka ng kuan, na po yung nag-resurface ng mga old videos. But kadali lang. That's not a diagnosis. That's just an opinion. This is just a joke. Oo. Alam, nag-disclaimer siya. Nag-disclaimer ko. Oo. So, tungod ani ilang mga viral moments, dagan kay na viral moments ni Alvin o ni IZ sa ilahang pag-resurface karong 2026. Nag-resurface na hinoon ang issues nila sa una pa jud tong 2023. Na-remember na noon ako. Kay I don't really remember them. I don't know them until I studied this morning kung kinsa sila. Because Bea Balobi suggested and I had to study the issues, right? Tapos, na-remember lang nako, mo ba nitong parents na murag gibanish nila ilang child kay trans? I don't like that. I confirmed. My memory was right. These are the parents. Oh my Actually, God. Stepdad na ni si Alvin. Kay married din ni sa una si IZ. Si IZ married sa una, nagkaanak sila si Andre. Si Andre dako na karon, he revealed at the time he was pero she na siya ron. So she revealed at the time na kanang trans de ko. So I'm not a man, I'm a woman. Ana siya sa iyang mama. Tapos nagpalabas yung statement iyang mama. Okay? Si Ana IZ. iyang mama si IZ, oo, na my God, wala na ko na paste diri. Ay, dili na lang verbatim. So, niana si IZ, and this is not, I'm just paraphrasing, niana siya nga, I love you so much that I'm willing to kanang dili na siya tagdon ba? Kay para sa Ginoo. Murag ana god. No. I need to pull up that statement kay kasi mamali ko. Wait lang. Abandoning your child. Banishing your child. I have the statement. Oh That's my God. the worst. Ano siya, Andre, anak, I love you so much to not support you on things that will harm you. I'm always here for you, your mama. Mahal na mahal kita. Ano siya. You're harming your child by abandoning them. I want to protect my children from going against the faith I have in Christ. Mo na ang sugo sa Ginoo sa ilaha, abandoning your child. That's really not. So, mo na siya nga mama, guys. Si IZ Trazon, si IZ, Aragon? Oh, saan yung apelido? Aragon? Oh. Trazona? Si IZ Aragon, ang first husband niya kay ang anak nila is Sofia naman karon. The Andre noon is Sofia na ngayon, Sofia Trazona. So si IZ yung mama, and then she's willing to banish her child kay para lang dili lang gyud madawat. Ana good, ana ba niya? Pagkahuman nagipangayuan since the mom of Sofia katong trans na bata ba, since her mom is now viral and her Come back. Hello, dito ka nahunong sa kuan. The dark place. Usaban na lang ang iyahang statement. Siya, di na po kami nagkikita ni mama. Di na po kami nagkikita ni mama
I'm also scared na pag nakita niya na ako ngayon as a trans woman, iba yung reaction na ma-receive ko. I don't want to go back to the dark place. So that was her statement. So these are the parents. But to be fair, stepdad ni si Alvin. Mm. Kang, yeah. Kay married sa una si IZ, like I mentioned, and she was annulled. That's why Mao they were ba? able to get married ni Kuan, ni Alvin. So anyway, these are the type of people we're dealing with. The people that are willing to banish their child, the people that are willing to ignore, abandon their child para lang yun for the sake of righteousness, for the sake of um, being a homophobic. Kay mo na ang giingon ni Kuan, ni Alvin sa one of his interviews again, one of his Wow. interviews, he stated that ano bang sabi ng Diyos sa Bible, 'di ba? Sa na siya gi-quote na Bible verse ato, and then ni ana siya nga God judges on homosexuality. Ni ana siya. So I Sure, think God judges on everybody, I think. oo, and you, Alvin, he judges on you. That abandoning your child is not very godly. I think dili mo patawaron sa Ginoo ana kung Gani, kung godly manggaling mo, patawaron din mo sa Ginoo kung gibiyaan ninyo inyong anak, kung patawaron mo sa Ginoo nga gibiyaan ninyo inyong anak. That's not a very good Ginoo. sige lang kring kay di ta madamay. Sila lang ang makuan. Sila, Affected pero ko, ha? I want to say na kani si Alvin no, ang the way he talks, the way he shares the word of the Lord, the way he does that, I think he's like, and there's nothing wrong, ha. I think for me, there's nothing wrong. I think he's practicing the Old Testament. That's outdated. Oo. Outdated beliefs. Oo. Na kanang eye for an eye, marag ana good kring. Marag eye for an eye, if you do me harm, I'll do you harm. Ana marag ana ang dating sa ako ah. Well, Murag that's ang, not ang very... dating, it's my opinion. Ana ni siya, guys. It's my opinion. Pero mo ang dating sa kuha nga kanang Old Testament style kaayo siya na kanang God the Punisher. I'll kill all of you. Let's mass genocide everybody. Ana murag ana ang dating sa kuha. Dili ko Ana jud yung ganahan na. dating. Kaya Pero dili updated. Oo, dili siya updated. Pero kung iya yung gistadihan ang kinabuhi ni Jesus, I didn't study the life of Jesus, but I'm just sharing. It's just from what I have been told about the life of Jesus. Kung ano si Jesus, guys, kanang chill kaayo siya nga tao. And he loves everybody. You mentioned he's a bro to everybody, you mentioned before. Yes, he's a bro to everybody, and he even kanang kato si Mary Magdalene, the so-called speculated prostitute. Kuan, iya pong gipasaylo pug apil. Wala jud chill jud siya, guys. Kanang I love everyone. Gani no, mo nang ginaingon nila na mo pasaylo man gani ang Ginoo. Oh, ang pasabot nila si Jesus. Si Jesus na ilang pasabot. And I even think Jesus taught God the Father, katong God the Punisher ba, how to love. Si Jesus ang nagtudloan na. That's why wala na tay kuan karon. Kanang post-apocalyptic moments. Ay bantog wala na tay kanang giant rains that drowns everybody. Well, feeling nako mo na ang mga dahilan mo nang wala sa post-apocalyptic. Okay, pero, sige. Basig dili nila mag-guess na maging ko post-apocalyptic nun yung magtuo sila ba nga post-apocalyptic jud siguro nabalaan ni Darling no. Grabe pod. Ay sa mga nakaila, makasabot na sila. Oo. Dili na amang one season of Drag Race nga na ay episode nga about post-apocalyptic na mga couture. Kaya ang naay isa ka drag queen dito yung tawag post-apocalyptic. Wala jud
balik-balik dyan na niya po sa baka pero lang nag-share lang ko sa inyo ha. Anyway mo na siguro so feel na ko dili kaayo siya si Alvin murag ka ng ang iyang preaching kay pastor siya kring Mo ba? did you know oo I didn't know ang that. iyang ang preaching niya kay murag ka ng kuan ba murag absolutism Dili ko ganahan na. tism oo kana murag anak god oo murag monarchy murag ana ba I'm the murag ka ng dili pa di ang feminist sa yung world ana god dili pa di equality Kay I'm balo the ba ka, boss I'm the man napa na isa ka interview ba nga naay kaisa nga si IZ giingnan niya yung asawa nga si Alvin nga I'm pregnant. Tapos niingon daw ay si Alvin nga nakalimot ko cover ana oh, okay tell us the story nakita lang snippet lang niya akong nakita na wala ko'y background gyud ani snippet lang. Ana si Alvin hindi akin yan. Giingnan daw niya si IZ. Kay lainan no lain kaayo kay kato daw nga time daw naga-promote si IZ o whatever. So naga-travel to promote the whatever. mm. Unya, so dili basin kung iyaha tong baby kay basin daw siguro sa iyang pananaw na nagasleep si IZ with other people while promoting the stuff. Unya, lain kay ba kanang dili man ka maka-judge no sa snippet lang na makita nimo sa internet. Dili ka maka-judge sa relationship sa usa ka couple. Pero kana ba ma-judge jud nimo ang ilang relationship? oo I think kanang I don't know but I think they're really meant for each other nakuha jud na partner jud sila sa Ginoo mas maayo na lang po na ngayong anak nga dili kita wala ta nadamay Tanaw wala ta nimo dili si IZ mismo ang ning abandon sa iyang child. Tanaw nimo na ay influence si Alvin ana. of course dili man mawala basking unsa gani imong decision in life ikaw mismo ha si Kringkay di ba naaman siya influence imong husband sa imong mga decisions di ba ako makaingon jud ko kung usa akong decision naa jud ko'y consultation may I help you sa akong husband duha mi kay partner man mi the same as you so when you ask me kung naabay influence si Alvin sa decision ni IZ of course I would say yes I I would say actually yes genuinely do not believe that IZ would abandon her child. I genuinely believe it's all Alvin ang nag-influence niya to abandon the child. I think actually mura gina-portray lang nimo si IZ pod as a victim. I Mao think ba? she's not a victim here. I think she's also uh she is an equivalent. Mao ba? Ana na lang. She is an equal to Alvin. Oo. Nganong mag-gets man jud niya, nganong nag-stick jud siya. They were married since 2012. So they are 13 years married now. 14, mag 14 years married na sila. Mm. 'Di ba? Kay 2026 naman ta. Kay kuan, kanang magkasinabot gyud sila. Kung sa Bisaya pa magkasinabot gyud sila. 'Di ba? Mao na to ibis Ay, academy sa next episode. okay. Oo. 'Di ba? Magkasinabot gyud sila. Kay mao man gyud na sila ang basta mao na ako maingon. Kay kung if your child is being abandoned and you really feel for your child in some way somehow imo man yung awayon imong bana kung siya jud ang nag-influence sa imo nga biyaan na imong anak paglaban man jud na nimo pero wala man good kring murag ni agree man gyud siya so they are equal they are both evil they are dili man evil grabe gihimo na gyud silang kriminal ba dili man evil they are both Morally righteous. corrupt. Ano na lang. Righteous sila kring silang duha. They're corrupted. Their brains are corrupted. Oo. Naadyo sila something wrong and they're both wrong that it made them right. Like they are both wrong that it made them right as a couple. Perfect match. Perfect match. Ingon pa gani nila, IZ, wag mo nang pakawalan yan at baka mapunta pa sa iba.
Mao gani no ay si paning kamutig yun nga kamo lang yun forever. Oo. Mo gani ko perfect yun. Tama gimatch jud sila. Gimatch jud sila kay para wala joy ka nang mabiktim. Tama. Oo, mao na siya. So di anong takutob guys, mag-shoutout mi sa among commenters. Si Ange, natay new follower. Uy, hello, Ange. Ingon siya, new follower here and not a Bisaya speaker yet. But I do enjoy your podcast, Darling and Kring. Hello. Kabalo ka, Ange. Ma-curious gyud ko. How do you understand our podcast if you don't speak Bisaya? Na-curious ko. Wala, amazed ko sa imuhang dedication. Sa pagpaminaw sa Dedication. May amuha. I help you? Diba? Ngano man. How kayo? Dagan tag subscribers kring nga, not Bisaya speakers, but they understand yata Bisaya, but they don't speak it yet. Basin lang. Ay, oh. Oo. Pwede man na. Yeah, You understand the language but you don't speak it. Pwede man na. Oo. Pwede man na kay siguro imong mama Bisaya or papa Bisaya or nagdako ka sa Bisaya community ana good. Ma-amaze lang ko no kay na kanang kuan jud kanang tiyaga jud sila sa ilahang pagpaminaw. Oh, nice kayo. Ganahan like kay ko it. sa imo Ange. Thank you so much. Naapoy comment diri si Simeon. Ikaw good. Ana siya, kanus ang Epstein files. Nagkatawa pa jud siya. Nagkatawa siya ika-isa. Yung nagkatawa siya, oo. Unya, I-address Simeon, wrong spelling man ka, so dili, pati ang iyang pangalan kring. Simeon. Oo. Oo. Ang iyang Simeon kay Simyon. So I think this is deliberately Ay, spelled like this. Oo. Pero anyway, kanang Simeon, ako na ning gi-address in the last episode, di anak ko nga dili na namo i-cover ang Epstein files kay dagan kayo coverage ana. But I'm trying to consider it pero sa ka-wide sa issue Daghan millions of files. Actually, millions daw ang files, ana. Oo. And then, ang na-release pa lang is 6,000 pages. 6,000 pages pa lang na-release. Napay to be released by the FBI. So, perting dako na. So, need siya og study. Need siya og time. I think we will cover them one artist at a time. Pwede ba? Like one celebrity at a time. I don't know how Kung we're gonna kinsa man- handle it. I don't know. Kung kinsa man ang pinaka-prominent sa ato ang reading, like kung nag-read ta and then, there's something wrong with this person. Kana siya lang ato ang siya lang ato ikuan. Pero sa kadaghan og nadamay, grabe. Actually, I want to talk about Michael Jackson na lang, pero I don't know. Kailangan pa na, don't needs know. research. Needs research. Needs research and needs kuan. Pero gusto ba ako, pero dako lang kay siya coverage jud. Actually, masking ang mga vloggers sa YouTube, magsulti gud sila kring nga nagatan-aw man ko, to be fair lang sa imo Simeon, nagatan-aw ko og kanang videos about Epstein files na kay I don't wanna be left out. I have the FOMO. Mga to YOLO ba? I have the FOMO. So nagatan-aw ko videos and ang ilang gina-cover is one artist at a time. Let's talk about Chris Tucker. About Chris and his collection. Tucker is one. No. Wala pa ko kabalo kring. It doesn't mean baya no. To be fair lang jud ha. Kung fairness lang jud. Kung ma-mention galing ka sa Epstein files, it doesn't mean that you're involved. Na-picture man good sa Chris Tucker with Epstein. Anyone can have a picture with Epstein. Okay, sige. It's the reality kring. Anyone, especially Chris Tucker na celebrity no. Anyone can come up to him and say, let's take a picture. Pwede Okay, naman jud na, guys. sige. To be fair lang jud ha. Kung fairness lang jud. Alam nga naman mag-public outcry lang dayon, mag-public outcry dayon ta kay nakakita tag picture ni Chris Tucker and 'di ba? Just a simple mention sa mga emails, a simple picture does not mean that they're involved with the crimes.
Naa A dyan simple actual picture, a simple crimes. mention of the name is not an actual crime. It's not. Mm. It's not. To be fair lang. Daghan kay na mention, as si Selena Gomez na mention, oh, si kisa pa, si the Hadid sisters na mention, Mm-mm. Kardashians na mention, Michael Jackson na mention, kisa daghan kay na mention kring. I Gani, no? think thousands of artists na mention siguro din ha. Oh, pero we can't say na naa sila gibuhat. We can't do Gani, that. no? Mm-mm. Unfair. It's unfair. Oo. It's unfair. That's why there's that's why there's a court and the detectives and the lawyers and the FBI. It's their job to find out what their connection is. Let's leave them to their jobs. Ana na lang jud. Mm-mm. All right? So muna to guys. Basta in consideration lang mana. Okay? Okay, sige. Unya, mag-shoutout ta sa itong mga donor, B. Salamat kaayo sa ato ang mga donors and listeners for always supporting us. 2 years na gud ta naga-podcast. Kabalo ba ka? Oh, it's our anniversary. It has been our anniversary. February is our Oh. anniversary month. Kay I don't know the exact date Yeah. that we started. I can't wait till we're 10 years. Yeah, I hope we get to Asa nakatana? episode 6,000. Basin. Ay, oo. Dili man na imposible. In 2 years, layo na kayo takring. Nagsugod ta sa cellphone microphone. Tungod sa ato ang mga donors, nag-upgrade me to another microphone, and then this microphone that is my favorite. Murag, okay na And this taan is eh. what... Yes, this is my final microphone. I love it. Tapos kuan kanang the next project is the camera like we mentioned. So continue to support us and consider to support us if you haven't yet by donating or buying some of our merch. Go to diliniadvice.com. In diliniadvice.com, the website, when you go there, there's like the GCash and coffee QR code so you can donate. And at the tab sa top of the page na ay store tab dito mo makapalit og t-shirts and other merch. So yeah. Follow pod sa Spotify, basig makalimot mo. Sige lang mo pamina, wala din mo nag-follow sa Spotify. Nya, pag-subscribe mo sa YouTube, o nya, i-share ni nga episode. Right. And wala to. Dili na tako to. Bye guys. Bye! Okay. Hello. Yes, hello mga kaibigan. Welcome sa kini na po nga episode sa Dili ni Advice. Episode 136. And today is... It's a Reddit thread. It's a Reddit thread for It's today. a Reddit story. Yes, this is a Reddit story, and we are eager to find out what the story is about because we are chismosa in real life. O niya siya, kini siya nga story. Magsugod na ta tayo, uy, wala na paligoy-ligoy pa. Kini siya nga Ano story. paliguligoy? Sa kuan, kanang sa isa na to ka episode, kailangan tayo paligoy-ligoy sa sugod. Kanang mga how are yous and everything. Pero diri mo diretso sa topic. Kay nahumana naman taga Gani. how are yous. Sa mga wala nakabalo, gina-record na mo ni 2 episodes per week. Tapos, Yeah, that's we our record system. it. Our system is correct. We record 2 episodes per week. We sit down at one time and then come out with 2 episodes. So that's why we don't say how are yous anymore because we already did that ganina. Unya mo to among paligoy-ligoy. Unya, diri na taon. Sa Nagligoy-ligoy naman day gyapon. nagligoy naman tayo gyapon. Unya, Reddit episode. Ana siya. Ay, ang title di ay sa kuan sa Reddit thread, ha? Gikan ni siya sa relationship advice. Unya, ang title sa Reddit thread kay
I found out my husband cheated on me at a massage parlor after 10 years of marriage. Agoy. Bata pa po sila, no? Mm-mm. 35 o 40 years old. In the title, it was mentioned that their ages are 35 ang babae, 40 ang lalaki. Hala, bata pa sila. Sige, go. So ginabasa na nako ron ha, dili ni ako. Ginabasa ra nako ha. Okay, So, the story starts now. the story starts now. I, 35, female, have been married to my husband, 40, male, for 10 years, but we've been together since I was 19. We have two beautiful children, a beautiful home, and what I truly believed was a solid life. Wow. I recently found out that he cheated on me not once, but twice by receiving oral sex at a massage parlor. Writing Hala. that makes me feel physically sick. I am heartbroken, disgusted, angry, disappointed, and just deeply sad. I can barely look at him now. He is remorseful, apologetic, saying all the things you would expect someone to say after getting caught. Wait. I have a comment. He is remorseful, apologetic. I don't think so. He was only apologetic and remorseful because he was caught. Yeah, pwede pod. Nabe ingon Mao ano lang no? yun na ako maingon. Mao lang yun ako maingon. Kay after getting caught man, so nadakpan siya, diha pa siya nag-remorseful. Dili man ka ma-remorseful o mag-sorry kung di ka madakpan. Mao lang Nabe, yun ako maingon. naayo bang tao na sila mismo remorseful sila? Sila mismo ang musulti ba sa ilahang sala? Oo, mo ganing remorseful. Kay di na makaya murag ka nang di na nimo makaya, gusto na nimo mga igpasaylo. Gusto murag you're guilty, tense. Pero in this case, you think he's not remorseful? No, I don't think so. Okay. But what's done is done. There's no undoing. There's no undoing it. I keep going back and forth between marriages survive worse, and I will never see him the same way again. Financially, I am independent and solid in my career. I do not need him to survive. That almost makes this harder in a way because I know I'm not staying out of fear or dependence. I'm considering filing for a legal separation while we figure this out, but I don't know if it will help. We've built over 15 years together. I grew up with him. We have children who love their father. I'm grieving the life I thought I had, and I'm not sure if I can come back from this betrayal. For those who have been through infidelity, did you stay? Did you leave? If you stayed, how did you ever rebuild trust? If you left, how did you know you were truly done? I would really appreciate honest advice from people who've lived this. End of story. Lisod man ni siya, it depends person to person. Depende ra sa tao, no? I think naadyo yung mga tao na magstay, naapo yung mga tao na mag-leave. But do we put ourselves in their shoes and give dili ni advice? Like, Okay, let's answer the questions one by one. Would you stay? As a darling, as me, kuan siya, kanang depende siya. Wait. Lisod kayo, no? Would you stay, knowing myself,
I would probably not. Mm. This is not advice. This is my take. My take on what I would do. What would I do? Ano ba? Ikaw, go. Would I stay? Murag lisod siya stay. I mean, I don't know. Pero murag dili man kung wala na trust, you know, sa relationship, lisod naman siya ibalik. Kana nagapaligoy-ligoy ka. I answer directly. Kay lisod gani siya tubagon, no? Mo gani no. Believe lang ko sa uban. Believe ko sa uban nga experience ani and then they stayed. That's the real kicker. That's the real challenge here. Na magstay ka. Cause why? Because why? Unless kuan. Ay dili na lang. Ay, kabalo na ko. Unsa man? Ang mga nagastay are people who are financially dependent sa ilahang husbands. I know someone who's not financially dependent and stayed. Really? Yes. In fact, they're the breadwinner. Oh. Well, that's just stupid. Lisod lagi siya. It depends person to person. How strong is your heart? How strong can you live alone? How strong is your mind? Ang mind man jud imong kuan ani kring. Mao no. Ang mind man ang imuhang kuan ani ang imong roadblock. That's why you're asking because it's a roadblock. Right? Mm. Mag-ask ka kay na-stuck ka dira. Don't you get stuck in love with me? Muna siya. Ang other question is, if you stay, how did you ever rebuild trust? Muna ang question diri ni Redditor, ni original poster. So if you stayed, how did you ever rebuild trust? Dili ko kaingon sa imo. Lisod ba ni oy kay wala man gud ta ka let me rephrase. Lisod ni kay wala ta ka experience ani. Lisod ni siya kay if you stay, how did you ever rebuild trust? Sa ako alang experience, no, I have never completely ran out of trust. So mo nang dili ko kaingon sa imo how to rebuild it. Kay naa kay trust nga nabilin. Oo, you know. Yeah, Benny steak ba? Yeah, ma. As a child of God, you know. sister, what are you doing? You know? Ay. Pero Lisod na ay, lisod kayo ni siya. Kabalo Basa ka, lang no? nag-comment. Ay, Sige pwede go, po, unsa man. pwede po. Kabalo man ka. Unsa man ko. Wala ko kabalo. Kabalo ka, no? Mag-leave na lang siguro siya kung gusto niya, kay dili man niya kailangan nga, kay dili naman tamutuo anang, like, marriage is one and done. Dili naman tamutuo siguro ana. Oy, kung mutuo ta na marriage is one and done, dapat wala ka nag-cheat. Dapat dili ka mag-cheat. Kabalo na ko, Kring. Na ko'y advice. Kabalo na ko. Oh, Di ba, unsa man? marriages are very, very hard. Like, it's a lifelong problem. Mm. Marriage is a lifelong problem, di ba? Oh. So, if the trust is not there because the man cheated or the woman cheated, ang imuhang buhaton is try to solve it like a problem. Pero once lang. So if, for example, if you stay, try to solve it. The problem is rebuilding trust, right? Mm. So try to solve that.
I don't know how to navigate that, but try to solve it. I don't know how, pero dapat mamawi yun, di ba? Mamawi ang lalaki, buhaton yan tanan para ma-prove na mabalik dapat ang trust. But that can only happen once. If it happens again, bye. That's my advice. That's my advice. Give him a chance is your advice. Oo, because it's really hard if you let it go right away. Right away, Jude. Like, it's very hard. Kaya nga hard na. Na ay mga bata involved. And I know it's like a cliche, stay together for the kids. Ding 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 ding. Oh, cliche kay siya, pero tinuod yun na siya nga factor. Tinuod na siya nga factor. It's a very impactful nga factor. Dako kayo nag-impact. Actually, mo na ang biggest impact in the world yun. Na ako'y Ang mga nabasa bata. sa Reddit. Ano sa man? The children are better off with 2 happy households than one unhappy one. And I agree. Agree ko, Ana. I'm just saying, try to solve it as a problem. Kaya niabot man na siya nga challenge, try to treat it as a problem na ma-solve. Kanang mag-think logically lang ba? Like, try siya, huna-hunaon mo as another problem and needs to be solved. Diba? If you treat it that way, then you might kanang solve it once and for all na di na gid siya may tabo. Usab. Ana good? Like, dapat kamong duha jud ang nagkasinabot nga problema ni na need ma-solve. Pero kung ikaw lang ang nagunahunaan na, alisod kaayo basig ulit-uliton lang, basig usab-usabon na sa lalaki or sa babae. Mao po kung na- kinsa man ang nag-cheat. Mao po na ang problema pod, no? Kung what if muusab ra di ay gihapon, so para asa pa nga ni try Mao ka. gani, niingon ko, mo try sa ka one time to solve. If it happens again, bye! Ana good. And then you're better off as best friends for the children. Best friends, BFF na lang ta with benefits. Friends with benefits. Best friends with benefits mo duha. Oy, kaya Magkita balo ka, lang no? mo. Nakahinomdom lang ko ba ni Mikyat og iyahang ex ba? Oh, nakita na ko to. Valentine's. O tong Valentine's post. Oh. Kuya, kanang at least 'di ba kanang maka-joke around na sila. Pero kanang It means they've moved on. oo. Kanang unsay tawag ni? Raunchy ra pud kaayo ang joke ni Mikyat, kanang murag bastos ra pud ang iyahang joke. Sa personality, I can't believe it. I can't believe it sa iyang personality nga yung ana. Nga kaya niya maging ato. I-post pa jud. Oo. I-post pa jud. Boring Hindi naman lang to gid dili siguro po ko na pagkatao kay kanang dili ko maka-joke og ingon ana ba. Para sa mga wala nakabalo, nagpadala ang ex og kwarta pang Valentine sa mga bata, no, sa mga anak. Nagpadala og kwarta. It is sa context sa kisa si Mikyat. Siya Oo. natakal na nato na siya sa una sa isa ka episode. Vlogger ni siya, an influencer based in Mindanao. I don't know where. Davao City? Ambot asa taga-asa na siya. Ambo tagasa na siya. Sikat na siya, daghan na siya followers. Okay, guys? Tapos nagbulag na siya siyang ex. It was very scandalous. It was Oo, very mao viral. mao na ang ato ang gitackle. Ang ilahang pa nagbulag. Oo. It was very viral. It was it almost made them like a very infamous couple. Kaya nagbulag sila publicly. Ana, with all the away-away jud, the back and forth, sa mga away sa social media. Anyway, mo na sila. You don't care? Fine. Nag-share lang me. So, mo na siya ang mag-asawang Mikyat ug iyang bana nga ex. Karon ang ingon ni Kringkay nagpadala daw ang ex og kwarta pang Valentine's sa iyang mga anak kang Mikyat. Okay, padayon. Para sa mga bata, nagpadala og Valentine's. Unya ning reply si Mikyat, ana siya, hala ako. Ni ana siya, hala ako di ay. Ana, dili ni verbatim guys. Grabe naman po na eh. Nagkuan lang ko Acting na. na acting. Oo, nag-acting lang ko. Unya, ana din tong lalaki nga, anak ba di etika? Unya, Unya. ni ana din si Mikyat na. Ana din si Mikyat nga. Tutoy manggani ka sa ako sa una nga dili ti ka anak. Honest.
Tinuod man pod. Tinuod man. Imposible yun nga wa mo na siya motutoy. Motutoy man jud. Tinuod man jud na. Di ba? Oo, naa siya Naman. powent. Na siya ipawent dito. Na ipawent si Mikyat dito. Pero raunchy ra jud pod kayo na nga para i-post yun ninyo sa social media. Oo, gani, Pero, no? pero kay tungod viral and public ilang breakup, give public po nila ang ilang civilization. Ang civilization. Civilization, may I help you? Unya mo Mao gani. to na mas maayo pod nga duha ka households na kanang happy man mo, wala may problema nga klaseng household kaysa ang household na problemado. So mo to pagbuwag na lang mo lain man na ingon ana. Pero dili jud nga ingon nga kaisa lang nahitabo tapos kuan dayon kanang mura ra gud kanang imuhang anak nakasala sa imuha. Kay loved one man na nimo. Kung imong anak nakasala sa imuha kaisa, di ba pasayloon man nimo? Di ba nagtackle ta ani sa last episode si Jesus ginapasaylo ang tanan? Gani, Ang no? tanan-tanan jud, ang tanan. Ikaw di jud kang pasaylo kaisa lang nahitabo mag dili na ko. Na dayon rabi pod. Dili man na kaisa nahitabo bi kadaghan man siguro na nahitabo. Wala man siya niingon diri nga many times. Niingon ba siya many times diri? Bosin malay nimo. Ay, Madakpan ba tama di ay? yan. Madakpan ba di ay? Mali di ay akong comprehension. Niingon Naman. gyud di siya kadaghan. Actually, mo ni ang giingon sa Reddit. I recently found out that he cheated on me not once but twice by Ay, receiving tama di oral ay. sex at a massage parlor. Dali So alang dili tama na. Oo. Kay nadakpan ka isa. So unsa man? So unsa man ang saon man ni? Ang sa man ang atong i-count diri ang the number of times he cheated or the number of times that you caught him, which is once. So asa man ta mag-base ani? Depende na lang na sa imuha kung asay mas bugat sa imuhang feels, asay mas bugat sa imong heart ang twice na nag-whirl or ang once na nimo na find out. Asa man ka mag-base? Kaya ba nimo na makighilawas? Ay kana na lang ang Bista Academy makighilawas. Butang Pwede na. kana na lang. Kaya ba di ay nimo na makighilawas? Sa usa ka Nadoble og sulat kay nag-type me guys while naga-istorya. Nadoble. Oh, kaya nimo makighilawas sa usa ka tawo nga nakighilawas sa uban ay kanang I mean ba sa imong asawa ba dili sa usa ka tawo. Sa imong asawa nga nakighilawas siya sa uban tawo? Kaya nimo? mo gani po murag luod. Oh no? Na At while the time na married mo. Oh, at the time na married mo, it doesn't matter kung kanang sa una nga sa wala pa mo. Kaning time na married na mo ba? Cheated on you. Mo gani. Makaya ba nimo o dili? Kay kung dili na nimo kaya, ayaw na lang. Ayaw pug sa imong kaugalingon. Kay nganong pugson man nimo imong kaugalingon nga siya gani. Person to person lagi ni, case to case basis ni siya. Dili ni siya one advice fits all. Dili ni siya ang ani guys. Lain-lain ni siya og kanang kuan. Depende ni siya sa tawo kung strong-willed or nabasig na ba yung mga babae kring na ang motivation jud is family. Like I dili pud ang ilahang presentation sa public kay family woman. My whole personality is family. So kung maguba ang family, maguba ang iyang reputation. What about that? Mag-stay ka. If my marriage is broken, I will be frowned upon in my church and something like that. Mga ana ng mga personalities, mga ana ng mga tao. Kanang mga ingon ana, image lang nila ang importante sa ila ha. Bisan pag nagkaguliyang na na po isa ka Bista Academy, bisan nagkaguliyang na behind the scenes ang pamilya. bonus. They are willing to lie. They're willing to fake a facade nga gwapo ilang pamilya bisan nagkaguliyang na sa behind the scenes. Daghan maging ana.
dili na siya unique. It's very common for people to appear happy as a happy family sa social media with all the Gani, no? family pictures and the studio photos. Ganuging ana. Gani, But the no? truth is, there are so many skeletons in the closet. Mm-mm. Mm-mm. Kada na kay iingon ba kay na ako'y kanta na mahindumduman pero sa ako ang brain na lang nako kantahon kay dili naman kaayo ko kakanta diri sa remote setting na to. Uy, kaluoy mo gani no, masad ko kay kanang gusto na to pag magkanta ko makakanta pud ba kano. Mao gani So no. we're in unison pero dili siya ma-unison guys kay perminti mi na latency mo bitaw nang mura ko rude paminawon sa imuha kring perminti sa ato ang podcast. Sige kag masingitan. It's because of the latency. Mm-mm. So makasabot na unta mo guys nga sabta na lang ninyo guys. Ayaw ninyo tawagan si Darling og rude ha. Road lang road. Road. You're so You're road. Mm-mm. So, magbasa tag comment ka ganina niya. Tabasa tag comment. Pero jud ka nakabasag comment. Dahil sige. kag batasan. Ala guys, mamasa taog comments guys. Ang pinakaunang comments na akong nakita andre kay gikan kang talking. Musulti patag mga username. Sige, gikan kang Ayaw na. talking. O sige, ayaw na, dili na. Ang iyang comment kay, stay with him. Now, Ay. ask yourself how you felt reading that sentence. Relieved, optimistic, anxious, fearful, hopeless. This might give you a cue into your subconscious thoughts. Dili lang takutob. Gwapo kayo ni iyang kuan kring comment. Gwapo Gwapo ni yun. iyang advice. Oo, gwapo siya Gwapo kayong advice. advice. Mm-mm. Sige. Sa mga naka-experience di karon og the same experience aning atong Reddit post nga nag-cheat iyang bana, let me give you this advice. Stay with him. Okay. When you heard my voice saying, stay with him, unsa imong na-feel? Diha daw mag-base ang imuhang decisions. Mm-mm. Are you relieved? Pag ingnan kag stay with him, ay salamat, pwede ra ko, dili na ko kaya nga mawala sa akong kinabuhi. Then that's it. That's the answer. That's the That's answer. a very good advice. Oh, That's a very good ganahan ko. advice. Ganahan ko. ko siya advice. Ganahan ko. Nadyo mga snap. Ganahan kay ko. This is the best advice I've ever seen in Reddit. Oo. Tama ka. Did you feel hopeless, fearful, anxious? Oh, di na po mag-base. Kung nagka-anxiety ka na minaw, pag ingon akong stay with him, nagka-anxiety ka, that's a cue. Your signal, your body signal, your brain signal telling you to leave. Siya guys. Kay nabayay panagsano na dili nato makuot ang ato ang subconscious thoughts. Atong subconscious Paminawon feelings. na lang nimo imong body no, imong body body language imong kung nagka-anxiety ba ka, na high blood ka or Nakulbaan feeling calm, na feel nimo na kanang murag gi-validate ba ka, na feel nimo na relieve ka sa among istorya, na validate imong subconscious nga I really want to stay. Ana, nice. Nice, paminaw kasi imong body, sa imong heartbeat. Kusog ba kayo, Nagdugdug. nagpalpitate. Oo, nagpalpitate. Baka nagdugdug. Ba imuhang kasing-kasing? So, mao na siya ang signal. Oh, signal na siya. O di ka balo mag-interpret sa imong body language. Kami, i-consult sa mo. Ling nakuan ko na, nangurog ko sa akong katri. Aw, ibig sabihin, pwede na ka mag-check out. Mag-check out na ka. Ling, mura ko, nakasmile ko pag ingon mo stay with him, ay dapat jud ka magstay. Ayog, biya. Oo. Depende di na sa imuhang sa imo. Wasa gwapo kay siya advice. I love it. I love it. Di ayaw na basa yung mga further comment kay mawala ang ingwang kuan, ang pagkagwapo sa iyang comment. Actually, gibasa na nako ang all. Mao ba? Oo. Unya, ni-reply ba ya si letter sender sa iya ha? Ningon siya nga. Nagpa-consult siya. Nagpa-consult siya sa nahitabo sa iyang body. Oo. Oo. Na-feel niya ang iyahang body nga. Ana siya. When I read that, my heart sank. Meaning, dili na niya kaya. Oo.
ready na siya mag-check out. Magpa-bill out na siya kay mag-check out na Oo, siya. mag-check out na siya. I-check na lang nato ang room para mahatag og balik ang deposit. Mm-mm. So, maong na lang na siya ang kuwang is mag-check out na lang siya. Mm-mm. Napoy comment diri from ayaw na, di na ko moingon. Pero about ni siya sa akong cliche nga giingon ganina. Ano siya? I stayed through something like this in 2015. Thought I could muscle through it for the kids. Mm-mm. But by 2021, we had opened our marriage. She disclosed much more infidelity and was making a secret life for herself. Meanwhile, I was experiencing moments of complete psychological dissociation where I could not feel my own body. To say I was suicidal was an understatement. I realized that leaving my marriage did not equate to leaving my kids, as my Oh, dad did to me. And I would never want them to remain in any relationship under my circumstances. There were many struggles, but my mental health recovered so quickly. I think if I had to identify a single moment of everything changing, it was after the first appointment with a divorce mediator. I was no longer responsible for my co parents' irresponsibility. Kuya wa, oy. na-amaze ko dito sa part nga, leaving the marriage doesn't mean I'm leaving my kids. Kay di It's, ba, uh, di ba? it, it's Kailangan the man, mind, di ba? it's the mindset of a good parent. Oo. Kay di ba, moingon ka nga stay together for the kids. Kay tungod na balaka ka sa mga bata. Mm-mm. So you don't have to leave your kids. You leave your spouse, but you don't have to leave the kids. Tinood na siya. And I was saying it earlier, the cliche, stay together with your kids because maski pag dili nimo, maski pag mo yung kakri nga, I will leave the marriage but will not leave the kids. It will still impact the kids. Oo, There's pod. still a big impact gyud. Biggest impact gyud gyapon na. Naagyapon na yung effect. Maski pag dili nimo sila biyaan, naagyapon na yung effect. Pero mas maayo pa ning ani Mm. kaysa mag-together. Dagan kayong bird. Kabalo ba ka? Ambot lang ko madungog. Oh, Dapat yung madunggan. manok. Pati chickens. Dapat yung manok. Oo. Oo. Kaka-art, kaka-art. Gani. I think ma-appreciate man nila as an ambient noise. Okay lang. Oh, ganahan ko. Oh, I like it. Sige. Compared Sige. nimo sa ako ang background noise, which is every once in a while na mo agi nga ambulance. Ambulance. Oo. For now, wala ko nadungog ambulance for this episode. Ang atong mic ba? Kay balo baka madunggan ang atong mga burp sa mga mic. I just burped. Ay, nagatingog akong tiyan ka ganina. Many times. Kanang pag mo gawas siya as a burp, madunggan siya sa mic. Sometimes I can ganoon. remove, sometimes I can't remove. Sagdi na lang, paminawan na lang ninyo among burp, guys. But I like our mic either way. I like it. Unya, pagkauman. So, mao ni siya. Napay isa ka comment diri, which is another option. Another option ni siya. Ano siya? I tried to stay. I lasted about 2 years. Mostly because my youngest was still at home. So happy to be free of that man-child. So, I said this is an option because maybe gamay na lang inyong hulaton nun. Maybe 1 year na lang, graduate na or 18 na inyong anak or pila ba, graduate na sa college, pwede na mo mag-leave. Mm. 'Di ba? Like, tagaan ninyo happy facade lang ang inyong child. Para lang sa iyahang mental health lang ba? Sa iyaha, not concerning you, not concerning yourself. Balag mag-raw dog na kasi imong mental health issues diha. Pero para sa imong anak ay okay ka, ay okay mo. Pwede po na, option na siya. Yeah, okay. That's reasonable. That's reasonable. Kung gamay na lang siya, pero kung 15 years ba bago mo graduate yung anak, lain po kayo. Layo pa kaayo sa tinuod. Bastos kayo, bastos, dili pwede. Uh-uh. Did I say raw dogging your mental health issue? Yes, you did. I didn't think much of it. Gani, no? Kay, kabalo ba ka?
nagtanong ko video gahapon ni every time I work, especially if I'm just sticker cutting, Mm. not work na katong brain power work. Kato lang sticker cutting kay kuan mo siya no brain, just labor, just my hands and kuan na siya ba systematic siya ba like I don't need to use my brain. It's just a cycle. Ana god. Mm. So I watch videos. Gahapon nag-watch ko og katong Karen Davila interviewing Catriona Gray. Mo ba? Pagbulag din nila ni this is about raw dogging mental health issue ha. There's a relevance. Stay with me, Your Honor. I'm going to my point. Okay. So, ni siya. Pagbulag din nila ni Sam Milby, kay na-discuss biyan nato gamay. I don't know. Pagbulag nila ni Sam Milby, di ba kay katong si Moira and etc. Ay, oo, no. Anyway. Tama di ay. Oo nga. Si Catriona Gray Sam Milby, uyab na sila sa una. And then pagbulag nila, grabe jud niya ka-devastated kring. Devastated kay siya, grabe niyang heartbreak, dili niya matanggap actually. Sakit jud kayo yung dugaan. Did you know what she did? What? Did you know? What? Kuan. Pag ubang manggong mag-uyab, magbulag, yan na ang isa ka party kay heartbroken kaayo. What do you do? Like, what does that person do? Di ba usually they just stay at home and grieve. Di ba? Maraming anak lang. Pero si Catriona nagpa-therapy. 2 years. Okay. So, I'm going back to my point na naay tao nga dili nag-raw dog mental health issues. No. They hire a therapist. That's good for her. For her. Pero Di ba, kita mga uyamot. wa man ta, di man ta ka-afford. Unsaon man na. Dili oy naman kay therapist kring so don't ano you. Don't ano you. I was trying to be relatable. Dili ta ka-afford. Pero actually, naglugos ko og afford. But I'm trying to afford. But I do have a therapist. I'm struggling to afford. It's a good thing that I have a job. Oh, anyway, ikaw, you're raw dogging. Yeah, I'm not open to talking to someone, opening up, being vulnerable to that person. What if chismosa siya? Ay, pwede po. Di man, tao lang beta, no? Tao lang beta. Pwede ka niya chismis. Yes, therapists, they are bound to their oath na dili mag-reveal ang mga personal information, mga ana. Di ba? Pero, what if chismosa lang yun siya nga pagka-doktor? I'm not open to that. Lain po. I'm not open to that. I'm not open to me opening up to someone, a stranger, basically, a stranger opening up to him or her and then talking about my problems and being vulnerable. Why would I do that? Kabalo ka no, napilitan lang man ko kay para makatambal. If I didn't have to talk about it, I wouldn't talk about it. Sabagay. But you are not raw dogging your mental health. No, I am not. And also Catriona Gray. Diba? She sought for help for 2 years. She was under therapy. And us pobre people, magpuyo na ta sa balay. Magpuyo ta sa balay. Gani no. Diba? So, muna siya, guys. Napaka-basa na comment. Naay comment si Kuan, ay follow-up comment si letter sender. Sige. Ana siya, I know he cheated because he contacted an STD. I tested and did not have one. With gonorrhea, the only possible outcome is transmission via sexual intercourse or oral. I coerced him into admitting his cheating by telling him that if he lies, there will be no chance at all. But if he tells the truth, there's hope for us. He admitted to... naman day. Mao gani no. naman day siya buhato na siya kuan kanang action plan. Pero nag-sank man ang iyahang heart pagka-advise sa iyahang... Pero nag-ingon na siya action plan. Kring na alam di siya solution. Why is she asking for help in Reddit? Ano siya? Don't lie or else I won't give you a chance. If you don't lie, then there's hope for us. So na siya action plan. She has a roadmap. She has an action plan. Pero kung naka-contract siya og STD, I don't think it happens once or twice only.
It happened many times. But Kring, it's also possible that even if you just sit on a public toilet, you can get herpes. That is very possible. Maba, I don't like that. Oo. No, thank you. Wala lang na tanawan lang nako na isa ka show nga sa to nga show oy. Basta ang bata na niya na siya na clean my toilet seat, mom. I don't want to get herpes. Basta murag na ato naing ana. Luya I pa sa wanna bata, ask oy. co-pilot. In this case, gonorrhea manggod daw, so it is only contracted via sexual intercourse. In this specific case. Pwede. I was typing. Did you hear my keyboard? I hope not. Because I bought the very quiet keyboard. I can still hear you type, not the keyboard, but your pressure on the keyboard. I don't know if that makes sense. Taasa po na rin yung answer. Medical naman ko niya. Ayaw na lang. Anyway. So, nga na basahon kay I don't have the comprehension right now. So, sasa naman ta? Katong na STD. And you think that it didn't happen just once or twice. It happened many times. I can believe that. I can believe na hitabo ni for 20 times. Many times na. Can you get gonorrhea from oral? Kay oral Suma. naman ang gi-admit, di ba? I don't think so. Di lang ha. Soma. Can you get gonorrhea from oral sex alone? Soma, apparently. Please don't give me a whole article. Ay, pwede di ay. Okay. Gonorrhea can infect the throat, the genitals, and the rectum. So yes, gonorrhea can be transmitted through oral sex. Okay. If someone performs oral sex on a partner who has genital gonorrhea, they can get throat gonorrhea. If someone receives oral sex from a partner who has throat gonorrhea, they can get genital gonorrhea. Maba. Kalain po And na what does it look like? Please lang, Lord. Ayun na pagkuha ng picture. Never man na og pictures. Never maging ana. Never magkaing ana. Ano na di mo, oy. Noon sa di Ganahan lagi ay. mong sakit, guys. Ganahan lagi mong sakit. Guys, ganahan lagi mong problema sa kinabuhi. Please lang. Stick to one. Kuan. Stick to one. Wa na sila naghuna-huna. Murag ilahang gusto nila mahitabo kay ang panandali ang kaligayahan. They not thinking. Gani. And you are actually like committing suicide when you don't stick to one. You're committing unintentional suicide because you're killing yourself. You are trying to contract HIV. Yep. Am I right? I'm right, right? That's right. I'm right. Mao gani. Dili lang takutob, guys. Sige. Because I have an event. Okay. Nasa event. Ako event sa akong game. Kabalo ba kakataon kami ni Naknak. Ang naman. Nag-sit down, heart-to-heart talk siya. Too much na daw mong game time. Hala ka, oy. Hala ka, no? Masking siya. Kaming duha, Jude Green. Grabe naman ang mga events. Mas grabe ha, duha ba yung account? Mao ba? So, addict na. Isa ra akong account, pero active kay ko nga player. Siya kay duha yung account plus active player. So, nasubraan. So, mi nga, nag-sit down, nagimo mig daily schedule. Kabalo ba ka? Oh, di ay ba? We can still play, but there are the right time to play. Ano ba? Right times. So, events lang ang pwede. I'm guessing. Yeah, it has to be attended to. Pero guys, maayo na lang na among problema ni Naknak no. Nag-sit down, heart-to-heart talk me about Ana. Kaysa na nag-sit down, heart-to-heart talk me, na gonorrhea na unsa di ay. Mao. Pili. Mao. Never. Gani, be. no. Pwede maglingkod lang ang problema kay about game. Unsa di ay. Gani, no. Oh, di ba? Okay na oy. Okay na siya nga problem. Okay. So, dili na takuto. Mag-Business Academy ko because in our
in this portion of Biz Academy is when we teach you a Bisaya word or phrase. And duha among ihatag sa inyo ha. Okay? Uy, nag-promise ba ta last episode nga ingnon na to unsay meaning sa magkasinabot. Sige, ingna sa ang meaning sa magkasinabot. May pagkato na lang, may pag nag-Biz Academy ta ato nga episode. Ayaw na. Pag kay wala naman, diri naman ta, so diri na ka mag-ingon. Ang magkasinabot unsa? Magkasinabot is when you get each other. You understand each Agree. other. Understand, oo. Nagkasinabot mo, agree mo sa isa't isa. Nagkasinabot mo sa isa't isa, understanding yung isa't isa, ana. So you use this as an adjective? Oo. They are Magkasinabot magkasinabot. magkasinabot gyud ming kringkay perminti Mm-mm. in anything. Oo. Except for health. Except for some things. There are some things that we don't agree, pero most of the time magkasinabot me. Oo. Magkasinabot sila sa ilang bana o magkasinabot pud mi sa akong bana nang sit down mi nag-talk na nagkasinabot mi nga dili na kaayo mi magduwa. Tama lang. Hala, Tama lang. adjective siya, pero pwede siya mahimong like past tense, nagkasinabot. Ay, verb siya, Kring. Mao ba? Kuyawa po na ni Verb Bisaya. siya, bugo kay ta. No? Dili, bugo ta, verb siya, uy. Ay, Verb adjective siya? po din siya. Adjective siya kay. Kanang silang duha, magkasinabot gina sila. Like, they always get each other. Anak God. Ay, verb siya, verb. I don't know. Kamu na lang tudlo sa mo ako unsa siya, verb or noun, or both. You know, let me know. Let us know in the comments. The next word is makighilawas. Kay balo ba ka? Mention ni Kringkay. Kay balo Wala ba ko ka? kabalo. Wala ko kabalo. Nangita ta og word nga PGs, di ba? Katong ana-ana. Sa ana-ana. Sa Oo. ana-ana. Katong Jerjer ana-ana. Tapos ana siya, sinishil ana siya nga ana-ana. Oo. Mauni nga word akong ginapangita. PG siya Ang nga word. makighilawas. Oo. It's a factual matter of fact word lang. Oo. Dili siya bastos nga word for, Sex. pero verb siya. So it's not exactly, it's a direct translation of have sex. Not Ang just hilawas di ay, pwede siya noun. hilaw. I don't know if ginagamit ang hilawas. Gani no, I've never heard. I've never heard. I've never Ani heard. na lang. So makigilawas is the Bisaya translation of have a sex. So that is the PG word. The PG Example Bisaya sentence. Example sentence. Ganahan ba ka makighilawas sa tawo nga nakadawat og STD. oral sex from the spa, from the massage therapists. Gani no. Oh, Ganahan ba ganahan ka? makighilawas ana. Gani no. Dili na. Oh, dili na. Napay ikatulong Biz Academy nga word si Kringkay. Hindi mention niya ganyan, nagkaguliyang. Nagkaguliyang. It's a direct translation to losyang. Mauna siya ang iyang equivalent, losyang. Chaotic. Tama ba? Oh, nagkaguliyang, nagkagubot, di kaayo. Mora siya og nagkaguliyang. It's a Chaotic mess. na. It's a mess. Oh, it's a messy, ana. Example sentence. Nagkarakaran ako ganiyang buntag, nagkaguliyang nami sa balay. Kay nagdali nami, kay na late nami. So you describe a person as nagkaguliyang, not necessarily a Pwede man, nagkaguliyang na ang balay, nagkaguliyang na ang no. ang party kaganiya nagkaguliyang na. Oh, it's a mess. The It's a party mess. earlier was a mess. Our house earlier was a mess because we were running late and everybody was chaotic. Ana. Murag ana siya. Yung ana iyang meaning, alright? Alright. So, muna to, guys. Alright. Oo. Nya, unsa may masulti ninyo? Pag-comment mo sa Spotify, pag-comment mo sa YouTube, mag-comment mo, o dari sa Facebook, mag-comment mo. Yeah. Pag-comment mo sa tanan. So, diri na ta kutob and bye guys. Bye. Bye. Bye.